Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio no ku rubuga rwa internet bbcgahuza.com, kuri Facebook live no mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 2 z'ukwa gatandatu. Umujyi wa Kigali watangije uburyo bushya bwo gutwara abagenzi kuri moto zikoresha amashanyarazi cyangwa umuyaga nkuba. Usibye guhangana n'ikibazo cy'ihumana ry'ikirere, ngo hari na gahunda ifite undi mwihariko. Intego yacu nyamukuru no kubona abagore ku muhanda batwaye izi moto, so bikavaho gutangarirwa, akaba ari ikintu buri muntu wese yakumva ko umugore arashoboye yajya mu muhanda, apana ko umugabo yabona umugore akavuga ati umugore ntabwo ndi bureka ntware. Twike turashaka kwerekana ko abagore bashoboye. Ingabo za MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirahakana ibirego by'u Rwanda ko zikorana n'umutwe w'abarwanyi ba FDLR. Umwamikazi Elizabeth w'Ubwongereza we yayoboye umuhango wa karasisi k'indege 70 ku munsi wa mbere w'ibirori byo kwizihiza imyaka 70 amaze ku ngoma. Ni kuwa kane hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe. Ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye, duhera hano mu Bwongereza aho umwamikazi Elizabeth yayoboye umuhango wa karasisi k'indege 70 ku munsi wa mbere w'ibirori byo kwizihiza imyaka 70 amaze ku bwami. Uyu mwamikazi w'imyaka 96 y'amavuko yari kumwe n'abandi bo mu muryango w'ibwami ku ibaraza ry'ingoro ya Buckingham mu kwitegereza ako karasisi ko mu kirere. Uko hagaragara kwe kwateye amashyi menshi cyane y'abantu ibihumbi bari hafi aho. Mbere gato akarasisi k'abasirikare kari kabanje gutangiza ibirori byo guhimbaza akagahigo k'umwamikazi umaze imyaka 70 ari ku ngoma. Ubu rero amaso noneho arahangwa ahitwa Windsor, ahari bucanirwe ibishashi by'urumuri. Imihango kandi isa n'iyi ikaba yakorewe mu mirwa mikuru y'ibihugu 54 bigize umuryango wa Commonwealth. Umujyi wa Kigali mu Rwanda watangije uburyo bushya bwo gutwara abantu hifashishijwe moto zikoresha amashanyarazi cyangwa umuyaga nkuba mu Kirundi. Bugiye rero guhangana ngo n'ikibazo cy'ihumanya ry'ikirere. Uyu mugambi uhereye ku bantu b'abari n'abategarugori hibandwa cyane ariko kuba bafite amikoro adahagije. Umujyi wa Kigali uvuga ko ibi binyabiziga bishya bizawufasha kubungabunga ikirere cyawo gikomeje guhumanywa n'umubare munini w'ibinyabiziga bikoreshwa na moteri ya peteroli. Ku ikubitiro iyi gahunda iratangirana n'ab'igitsina gore. Inkuru irambuye tubaza umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa. Umujyi wa Kigali uvuga ko uyu mushinga utangiranye n'abakobwa cyangwa abagore 120 barimo bamaze amezi 3 biga gutwara moto no kuyikanika. Batoranyijwe hibanzwe cyane ku bafite amikoro makeya, abakobwa bacikirije amasomo ndetse n'ababyariye iwabo. Uyu mushinga urashishikariza abakobwa kwitabira umwuga usa n'uwihariwe n'abagabo. Nubwo bamwe barangije kwiga, igihe cyo kujya mu muhanda gukorera amafaranga cyo ntikiratangazwa, ngo haracyakenewe kuboneka moto zihagije kandi abambere bakaba bagomba kuzihabwa ku buntu. Umujyi wa Kigali ufatanije uyu mushinga n'ikigo cy'abikorera Safi gikwirakwiza izi moto zikoresha amashanyarazi. Ornella Uwobasa wigisha aba bagore avuga ko imyumvire ikwiye guhinduka. Intego yacu nyamukuru no kubona abagore ku muhanda batwaye izi moto, so bikavaho gutangarirwa, akaba ari ikintu buri muntu wese yakumva ko umugore arashoboye yajya mu muhanda, apana ko umugabo yabona umugore akavuga ati umugore ntabwo ndi bureka ntware. Twike turashaka kwerekana ko abagore bashoboye, kuko abo bagore batwaye hano ndakubwiza ukuri ko hari abagabo baje nabo ubwo bakagira ubwoba bagatinya kuba batwara nk'uko nabo batwara. Nk'uko umujyi wa Kigali ubivuga, uyu mushinga ugamije guhangana n'imyuka yanduza ikirere muri gahunda yo kugira umujyi utoshye. Kuri iyi ntego ariko ngo hiyongeraho gushakisha imirimo ku rubyiruko, cyane cyane urw'igitsina gore. Madame Martine Urujeni ni umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu. Twita cyane cyane ku bari n'abategarugori bigaragara yuko bakeneye kuzamurwa ku rwego rw'ubukungu kubera ibibazo bitandukanye baba baragize, nk'abakobwa babyaye, abagore batandukanye n'abagabo,
n'abandi abagore b'abapfakazi n'abandi nk'abo ngabo dukeneye kuzamura ku rwego rw'imibereho n'ubukungu. Ishyirahamwe ry'abatwara abagenzi kuri moto Fedwakotamo rivuga ko umujyi wa Kigali wonyine urimo moto zitwara abagenzi zigera ku bihumbi 35. Kugeza ubu urugero rw'ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi byinjira mu gihugu ruracyari rutoya cyane. Muri uyu mwaka ikigo cy'igihugu cy'imisoro ngo cyanditse imodoka zitarenze 150 zinjiye ku butaka bw'u Rwanda zikoresha amashanyarazi. Tukiri ku makuru afitanye isano n'u Rwanda, abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bavuze ko bari mu muhangayiko batewe nyuma yo guhabwa integuza ko bazirukanwa mu gihugu ku ngufu bajyanwa mu Rwanda muri gahunda y'amasezerano mashya. Benshi muri bo barimo abenegihugu ba Misiri, Siriya na Sudani babwiye BBC ko bari mu myigaragambyo yo kwicisha inzara kandi ko babona ko ngo kwirukanwa mu gihugu cy'Ubwongereza ari nk'ikintu kibi kurusha urupfu. Guverinoma y'Ubwongereza ivuga ko iri yirukanwa riteganyijwe ridashobora ndetse kujuririrwa riri mu kugerageza kuvugurura icyo yita uburyo budakora neza bw'abashaka ubuhungiro mu gihugu. Ivuga ko iri gufata buri ntambwe ishoboka yo kurinda ko hari abakwikomeretsa cyangwa bakiyahura bari mu bigo bijyanwamo abagomba kwirukanwa mu gihugu ku ngufu. Tujye muri Yemen, aho Loni yatangaje ko igihe cy'agahenge muri icyo gihugu cyongereweho amezi 2. Inkuru ya Sebastian Asha muragezwaho na Florentine Kwizera. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni muri Yemen, Hans Grunberg, yakwiragiye akarere agerageza kongereza ikiringo cyo guhagarika intambara mu gihe cy'imfata kibanza, kandi akigoro kiwe karonse umusaruro wahuriranye n'umunsi ikiringo cari gihasanzwe cari kirangiye. Kuva ko gahenge gatanzwe mu ntango z'ukwezi kwa 4, avuga yuko abanyayemen baharonkeye akoyoke kaboneka. Mu nyungu zavuyemwo harimo kugabanuka cyane kw'ibitigiri by'abanyagihugu basanzwe basiga ubuzima muri iyo ntambara, gutanga ibitoro byari bikenewe cyane nako kuriyongera ku kivuko ca Hodeida, eka ndetse no gusubira kurekura indege za gisivile zava mu mugwa mukuru Sana ubwa mbere kuva muri 2016. Ntawovuga ariko ko byose byashobotse. Kugurura amabarabara yinjira mu mujyi wa Taiz ugira 3 muri mikuru yo mu gihugu wari umaze imyaka n'iyindi wari ifatiwe n'abagwanyi b'Abahudhi, ivyo ntibirashigwa mu ngiro. Ariko intambwe zerekeza ku mugambi w'amahoro ziriko ziratangura gutegwa. Mu mezi 2 ari imbere hashobora no kuboneka umurindi mushasha wozana n'icizere yuko ako gahengwe gashobora kuvyara ihagarikwa ry'intambara rya burundu. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yahakanye ibirego by'ishimuta no gutubura amafaranga binyuranye n'amategeko. Bwana Ramaphosa yavuze ko azakorana n'iperereza rya polisi kuri ibi birego bivuga ko yatanze amabwiriza yo gushimuta no kwica urubozo abagabo bakekwa kwiba miliyoni 4 z'amadolari mu rwuri cyangwa ifamu ye muri 2020. Ibi birego byatanzwe n'uwahoze ari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi muri Afurika y'Epfo Arthur Fraser, wavuze ko abo bagabo bahawe bitugukwaha cyangwa ruswa kugira ngo banume. Bwana Fraser yavuze ko yahaye ibimenyetso polisi birimo n'amafoto, amakonti ya banki ndetse n'amashusho abyerekana uko byagenze. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri BBC Gahuza.com cyangwa kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Ushobora kandi no kutwumva ugiye kuri podcast aho ushakira ibindi biganiro bya BBC Gahuza. Saa moya zirabura iminota 22 mu Rwanda no mu Burundi. Hano mu Bwongereza i London ni saa 11:38. Ndi Prudence Diop. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Abambasaderi b'ibihugu by'umuryango w'Uburayi EU bemeje bwa nyuma ibihano 6 nako byafatiwe Uburusiya, ariko nyuma y'uko Hongiriya yinubye umushumba mukuru wa Kiliziya y'Abaorthodoxe mu Burusiya Kirill, akaba anashyigikiye Perezida Putin mu ntambara ye kuri Ukraine, yakuwe ku rutonde rw'ibihano. Abadiplomate bavuga ko hari uburakari bukomeye kuri Hongiriya yazamuye imbogamizi, cyane cyane ko yari yanahawe ibyo yifuzaga kuri gahunda yindi y'ibihano byo guca peteroli iva mu Burusiya muri iki cyumweru, igihe ibihano ku buryo bugari byemezwaga. Cyakora amakuru ya BBC, umunyamakuru wa BBC uri i Buruseli aravuga ko kuba ibihano byashoboye kwemezwa aricyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Inzego z'umutekano muri Guinea zirashe umuntu umwe mu myigaragambyo yo kwamagana
izamuka ryo ku rugero rwa 20% ku giciro cya peteroli. Abo bo mu muryango w'uwishwe, umusore w'imyaka 19 Tierno Mamadou Diallo, baravuga ko yarashwe mu mutwe mu gihe cy'imyigaragambyo mu murwa mukuru Conakry. Imyigaragambyo yarayibaye ejo hashize ikomeye cyane kuva ku yindi yabaye mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize wa 2021, igihe igisirikare cya Guinea cyahirikaga perezida Alpha Condé ku butegetsi. Uracyumva BBC gahuza miryango. Reka tubanze tubashyiriremo ikinamico urunana mu gihe interview cyangwa se ikiganiro twagiranye na MONUSCO nabararikiye mu ntangamarara kigitegurwa. Honorine yazanzamutse ariko kwishyura ibitaro byabaye ingorabahizi kuko badafite ubwisungane mu kwivuza. Hagati aho kwa Bushombe mu Gihirahiro ni urunana. Kere wimamagara oba, kora ibyo bakubwiye nanjye ngiye gukora ibyo bambwiye. Ngwino rero ko iki kiraro kimeze n'ukuri. Nyirebamo iki se? Kora ibyawe nanjye ngiye gukora ibyanjye. Cyangwa rero niba ushaka ko tugurana akazi nabyo ndabyemera. Ngwino rebe ukuntu kiraro bakigize. Sinzi umuntu wagishenye. Mana we, uziko za hene zacu nkuru nazirimo. Ihene zacu zagiye we. Kerewe hamagara papa Zerebe. Muhamagara umubwire ko ihene zacu zatorotse. Papa, mama, papa iwe. Mwakoze ibyo twababwiye mwabana mwe. Cyangwa uyu munsi murashaka kujya kwiga mukererewe. Maze ihene zacu zagiye. Umwana avuze gukira. Niko oba. Ihene zagize gute? Zagiye, mwaje mukareba se. Ngwiki. Ihene zangise koko zagiye. Niko ubu zagiye ko. Yaba we. Dore kandi hagiye zimwe nkuru rwose gusa. Dore ahantu zaciye papa ngaho zamennye rwose zisohoka. Kiriya gihene gikuru n'ubundi kigira imbaraga nyinshi, nta gitangaza kuba cyamenye ikiraro kikisohokera. Ubu se turashakira hehe koko mana yanjye we. Niko ariko umutesi kankwanze rwose, ariko urumva ko ufite ubutesi nk'ubw'abana. Urabona ihene zo zamennye ahantu ko iki kiraro zakimira bigashoboka se wowe. None se urashaka kuvuga ko ari abajura bacukuye Busho? Icyo utabona ni iki se? Ubu rero ugasanga ihene ubwaze zo zamennye iki kiraro koko kankwa. Kawe mana we. Niko none se zakimera ko hagenda inkuru gusa. Ko n'utwana twakurikiraho. Ariko ishyari ry'inyarurembo tuzarihungira he koko? Ubu kandi batwibye kuko babona tumaze kubakirana, dusigaye dufite moto. Icyo mfa nawe kandi ni icyo ngicyo. Ikibazo kikavuka aho waretse ngo dushaka umuti ngo gikemuka ugatangira kurira no kujya mu byo. Ubusurambuza kurira ngo nseke kandi batwibiye ihene Busho. Nugushaka icyo dukora mu maguru mashya kugira ngo rwose ihene zacu naho se kurira urarira se ngo bikemure iki? Ceceka aho ngaho. Bega bagome. Ese ubwo ntugira ngo ndakwemerera kurya mutongeye no kunywaho ikindi gikoma kuko nori? Nta kintu nshaka kunywa Kareme, icyo nanyweye kirahagije. Wakwihangana ukanywa koko. Erega ntacyo ndashaka gushyira mu nda, ni ugupfa kunywa gusa. Ugomba kwihata ibiryo rero, ukananywa cyane kugira ngo ugarure amaraso watakaje. Devo, kuba bashije rwose kunywa n'iki gikoma gikeya biranshimishije. Mu minsi ishize rwose ntiyashoboraga no gukora no ku muntu. Birumvikana hari icyahindutse. Kandi malaria yaramuzahaje, niyo mpamvu ugomba kumwitaho cyane, ukamushakira amafunguro agizwe n'indyo yuzuye. Ibyo rwose ngomba kubyitaho. Harya si ukumutegurira ifunguro ririmo byubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Yego, ariko ukibuka ko mu ifunguro rye hatagomba kuburamo kimwe mu bikomoka ku matungo. Urabona ko iyi malaria yamuzahaje cyane, umubiri we ukeneye ibiwusubiranya vuba. Ibyo byo rwose ni nk'itegeko muga. Iki gikoma rero navanzemo amata. Erega umujyanama yari yambwiye yuko ibikomoka ku matungo bifite intungamubiri zihariye tutasanga mu bindi biribwa. Cyakora wakoze Kareme, iyo udashyiramo ayo mata rwose sinzi ko nari no kubasha kumiraho intamima. Rero narenje kubabwira ngo mwitegure tugiye kubasezerera. Ko mudusezere kandi numva ntarakira muga. Ningera mu rugo sinzakomerezwa. Oya ntacyo uzaba muri. Gusezerera umurwayi twamaze kubona ko yakize. Igisigaye ari ukwitaho kugira ngo agarure imbaraga. Kareme, ndakumva. Ujye kureba impapuro ziriho ibyo usabwa, ujye kwishyura kugira ngo mutahe hakiri kare. Ubuse ko nshimye nari nakize, aya mafaranga ndayakura he koko?
akayabo muri munsi ndagakurayo muga ko yanari mfite yose nayamariye mu bitaro bikuru. Ndayashaka yo mfite ubwoba muga. Kwivuza umuntu adafite mitiweli rwose nabonye ari akaga gakomeye cyane pe. Gusa amafaranga nishyuye ku bitaro. Sibyo duhora tubabwira se Karemwe, hari umunsi tutababwira ko kutishyura mitiweli ari bibi cyane. Ibaze noneho ko utarayishyuye uzi neza ko ufite umugore utwite mu nzu. None se niba ari uko ntamenyereye kugenda n'ipikipiki niyo mpamvu nari nkishakira umunyenga rwose. Ariko nawe ubuse ubu tuhageze gute aka kanya? Uyu muntu ataduhagurutse. Shava kuri moto dushaka ihene nizo zatuzanye Stefa. None se ko ihene zisa zose ubwo urumva tuzimenya dute wa mugabo? Ariko kugira ngo ngiye bushombe ndoroshye. Ihene zanjye zose nazisizeho ibimenyetso, ntabwo nazeberwa rero. Ubwo se washyizeho ibihe bimenyetso koko bushobo? Umva ku mahembe yazo nagiye shyiraho utumenyetso, keretse uwazibye niba yahise azica amahembe akayajugunya. Ubwo se ku mahembe y'ihene washyizeho ibihe bimenyetso bushobo? Ariko wowe uranyinisha. Hamwe handitse inyuguti ya K, ku rindi hembe hakandikwa inyuguti ya B. Ugaze inyuguti ya K na B bivuze iki? Ariko nawe umwana ko ukuvuga ko wigize Kabushungwe rwose Nyarurembo. Ntabwo ari byo yashatse kuvuga bya Kabushungwe, ahubwo ubwiriho inyuguti ya K bisobanuye Kankwanza, nawe iri inyuguti ya B bisobanuye Bushombe. Umva kora rwose ugira ngo gende rushye, ahubwo turi gutinda gusa. Uri umuhanga Bushombe. Iki kintu nta muntu wapfa kugitekereza rwose uretse wowe Bushombe. Nta wundi pe. Ubu rero nyine reka twinjire mu isoko turijagajage. Yego wabona tugize imana rwose tukagwa ku cyazibye cyaje kuzigurisha. Ariko mana yanjye we Gitefa, nimfata icyo gisambo umuriro uraka, nkubwire umuriro uraka, nongere nkubwire ngo umuriro uraka. Ubwo rero ngewe ngiye guhera kuri uru ruhande, sibyo? Ndahera kuri bacururizaho ingurube, nawe uturuke kuri ruriya ruhande nyine bacururizaho inkoko n'inkwavu. Turahura hagati nyine hari abacururiza ihene. Nuko tugiye kubigenza. Ariko rero reka mbanze ndeba aho nsigaye moto yanjye, kuko sinayinjiza mu isoko ry'amatungo da. Aka gakanzu karakubereye ku rwego utakumva. Hasi karagaragaza amatako yawe meza, no hejuru kakagaragaza amabere yawe nkunda pe. Nyine utu nitwo tugezweho, twa tundi wambara uri kumwe n'umuntu wawe nyine agahita yumva niba ari uko bimeze rero ntiwibeshye rwose, kuko nakureba ukambaye nkumva naguhobera pe. Nanjye nukurega, n'ubundi nagutumyeho nshaka kuza tukiriranwa uyu munsi ntakoze ukamake ya sheri. Ariko ndibutse Jackie, tubanza tunirya gasefi twambaye utwo twenda ubundi turebe. Ntiwumva se nawe kumaze guca akenge Cedric? Utangiye kuba rwose umuryoshyi nyawe pe. Ahubwo se ubu dukoreshe telefone yanjye cyangwa iyawe? Reka dukoreshe iyawe ikiri nshyashya nifotora neza. Gaho se fata posteri nziza Cedric. Kutanyegera se? Nka gutya se? Kutanyegera neza nyine. Ntubona ko aka kabaye keza noneho? Na gutya rero nkwicayeho. Ndibutse Jackie, ubundi inzoga yo si yacu. Reka nongere ngo terere gutya, noneho twifate selfie nayo tuyinywa. Nta kibazo ushatse wanafungura ukinywera rwose, ko nta wundi nayize n'isi ni wowe sheri. Ariko rero iyi rikeru yitondere, yakaze cyane, itaza kukwica ukambihiriza. Ngaho ako se ntabwo nyemera ko ndi umugabo Jackie, ahubwo nyegereza ikirahuri nkwemeze niba utanyemera. Ndakwemera cyane sheri, ntakwemera se nakwemera ndi wundi n'ibintu byiza unkorera ku buzima bwacu. Urumva inzoga yacu uba yaba imeze ite kandi ndi umugabo? Ariko se kuko umuntu ushobora inzoga yamunanira ite? Uri umugabo kuko Cedric. Niyo mpamvu rero utagomba gutaha nonaha. Tugiye kwigumanira twinywere twishimishe umunsi wose. Hari ikibazo se? Nyiramari, ndagira ngo rwose muwe mumpaye avance ku mushahara nishyura ibitaro. Ubwo se kuguha avance birakunda Kareme? Bikunde Nyiramari.
kuko rwose nk'uko nabikubwiye nta faranga na rimwe asigaranye mu mufuka. Abantu bose nagerageje kuguza abantu hitwatse, kandi urebye amafaranga banciye ni igitero cyayo. Ndabyumva rwose kandi nzi ko bitoroshye kwiyishyura ibitaro 100%, ariko namwe mwagize uburangare Kareme, kuki mutishyuye mituweli? Icecekere Nyiramari, ceceka rwose. We mfasha nkemura ikibazo ufite ubu, umugore wanjye abe kwa muganga. Urumva ibindi byihorere binsigiye isomo rikomeye. Avance rero urabizi ko kuyiguha ari ukubanza kugisha inama ubuyobozi bwa koperative. None se kare we muyobozi wampaye amafaranga kuko Nyiramari, iki si ikibazo cyumvikana koko hari uzakubwira ngo wakoze ikosa ni wari kuyampa? Kumvikana birumvikana, ariko amategeko avuga ko nta muntu ugomba gukoresha umutungo wa koperative atabanje kugisha inama abo bireba. Ikindi wibuka ko nyuma yo kubyemeza amafaranga uyahabwa n'umubitsi utayahabwa nanjye presidente. Ubu se ndabigirane mwuka byaramwe, ubu ndabigirane koko ngwiki Kareme. Niko Kareme ndakumva. Nakomeje reka kukumva uterana amagambo n'umugore wanjye rwabuze gica. Niba koperative itakuboneye amafaranga byihuse, ku kintu ufite itungo rikakuguruka, warebye itungo ugurisha. Itungo se mfite ihe Stefa? Iyo ndigira se ubu mba nataye umutwe bigeza? Urugero aho kuko nta n'itungo rigufi woroye Kareme. Nta kagurube, nta gahene, nta gatama, nta gakoko, nta n'urukwavu pe. Oya. Basi genda wotse imyaka ufite mu murima, nicyo numva nakugiraho inama. Cyangwa se ugurisha ubutaka. Have bimushuka Stefa. None nagurisha imyaka yahinze, uwo mugore nakira bazarya iki ko azaba yabigurishije? Nacyo ni ikindi kibazo. Umva Kareme, burya nta mugabo wambuka itema atarabigeraho. Wowe reba icyo ugurisha ukemura ikibazo cyo kwa muganga. Ejo ni musonza uzashaka ubundi buriye nyine uzakemura icyo kibazo cy'inzara. Ikibazo nuko gushaka kugura iyo myaka cyangwa se umurima byansaba rwose igihe kirekire ntafite Stefa. Oya ho marabakire bashaka imari barahari. Kandi abafite amafaranga ntago babura Kareme. Kuva mu gitondo kugeza ubu ngubu rwose Honorine bamusezera ategereje ko nza nkishyura tugataha. Ibyo byo gushaka abakiriya se urumva nabivamo ryari koko Stefa? Ubu rwose icyo nshaka naho nkura amafaranga cash nkajya kwishyura ibitaro, ibindi nkazaba mbitekerezaho nyuma. Amafaranga cash sibura yakura hehe? Cedric Garam mana we niko Cedric wanyoye inzoga zingana iki kuryo utabasha no kuvuga koko? none nazinze never and never ineganira buriza one. Cedric wowe uri kwireba koko ntiwitera agahinda, urasinda kugeza utabasha no kwigenza. Ndakomeye rega nuko nyine gusa nkagubundi ntugire wasi agira akaboko nyegure. Yesu Kristo ngaho mfata ku rutugu maze tujye mu nzu, ngaho siniyose tugende gake gake. Ariko umuntu iyo ngufashe gutya niyo mbere ukuntu ufite amabere meza we. Gicucu gasire krokodile nta soni. Cedric urankora? Ujye umubise. Umva ndagukunda wenda kwishisha inkoni nta soni. Twabivuganye ko turaranuka mu munezero. Ngaho ubanza makabizo sheri. Cyamaye umwana yasaze singiye kubabeshya. Niko Cedric ngwiki Jackie uzi ko nkubitsa cyane ukambabaza, ariko niba ari ugukina kubitaga iki rwose. Nako bamufashe telefone njye kunyara. Zana ngufashe. Akira mvaja ni kofi yanjye uzabimejo ntashye ibyo sheri. Hanyuma sigiye kudasoka ngo ujye kwihagarika hanze. Cedric uretse mare kwihagarika ndaje turyoshye sheri. Ariko se wowe koko umuyo munsi sina turaryoshye yabuze. Washyano wawe ni mu nzu ujya kwihagarika hanze. Nta kibazo ndaje shusho be. Ubu se none mbigire nti koko Cedric wagiye hanze wagacucu erega yihagaritse mu nzu. Christian ngushije koko. Ko Cedric amenya amabanga ye na Jackie haracura iki? Aha, ntuzacikwe n'ikiganiro nacyo ubutaha.
reka noneho nk'uko nari basezeranyije rero tugaruke ku kibazo cy'ihungabana ry'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera imirwano yadutse hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta. Amakuru aravuga ko ubu hari agahenge ndetse na bamwe mu baturage bari barahunze batangiye gusubira mu byabo. Hagati aho intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni Bintou Keita muri Kongo yageze mu mujyi wa Goma muri iki cyumweru, aho yavugiye ko hakenewe ingufu zikomeye za gisirikare kugira ngo zishoboke kugira ngo umutwe wa M23 uneshwe burundu. Navuganye n'umuvugizi wungirije wa MONUSCO Nindeye Kadiyo, ntangira mubaza uko byifashe. Imbaraga zacu zigomba gukomeza kugira ngo turangize ikibazo cya M23 burundu. Icya mbere ni ugukoresha imbaraga za gisirikare no gusubiza ubushotoranyi ubwo ari bwo bwose cyangwa igitero. Urabizi MONUSCO yakoresheje ubushobozi bwayo bwose harimo n'indege za kajugujugu kugira ngo isubize ku bitero byayigabweho ubwayo ndetse no gufasha ingabo za Kongo. Kandi izakomeza kubikora kuko intego zayo ni uguhora irinda abaturage b'abasivile, kandi izabikora ishizemo imbaraga mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'amategeko mpuzamahanga ajyanye n'ikiremwa muntu. Icya kabiri umuntu yashimangira ni akamaro ko gushaka igisubizo cya politike mu gihe impande zose zigaragaje ubushake. None se MONUSCO iri mu mirwano ku buryo butaziguye na M23? MONUSCO ifite inshingano zo gushyigikira ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo nizo nshingano zayo, kandi ubufatanye bwacu bushingiye kuri politiki yo kwitondera ibijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Nta kintu cyasimbura ibyo. Inshingano zacu za mbere nizo kurinda abaturage b'abasivile, nibyo bibanza. Mumaze kuvuga ko mushyigikiye guverinoma ya Kongo, kandi rero iyo guverinoma iherutse kwita umutwe wa M23 nk'umutwe w'iterabwoba. Namwe niho muhagaze? Kuba guverinoma ya Kongo yarise M23 umutwe w'iterabwoba ni uburenganzira bwayo, ariko twebwe ntabwo tuzinjira mu biganiro byo kwita amazina mu bijyanye n'amategeko kuko nta burenganzira dufite bwo kwita gutyo uwo mutwe. Niko nibaza. Ariko mushyigikiye guverinoma nyine yise uwo mutwe uw'iterabwoba? Yego, ariko tuyifasha mu buryo nakubwiye mu kanya. Nkuko nakubwiye, dufite inshingano zo gutera inkunga ingabo za leta ya Kongo, kandi tubikora dushyira imbere uburinzi bw'ubuzima bw'abasivile muri gahunda zacu, ndetse tunabikora dushize imbere iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Siho muhagaze rero? Ntabwo mubona M23 nk'umutwe w'iterabwoba? Ibyo ntabwo dushobora kubijyamo ngo dutangire twita amazina cyangwa dushakire amazina imitwe iyi n'iyi. Nkuko nakubwiye, inshingano zacu ni ugutera inkunga ingabo za leta ya Kongo, kandi turabikora. U Rwanda rubarega gukorana n'umutwe w'abarwanyi ba FDLR. Muvuga iki kuri ibyo birego? Imikoranire yacu n'ingabo za leta ya Kongo ishingiye ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ibi ntibirengwaho, kandi kurengera inyungu z'abaturage b'abasivile nibyo biza mbere. None se murahakana ibyo birego? Rwose. Hari abibaza impamvu MONUSCO yibanda cyane mu kurwanya umutwe wa M23 ariko ntibikore ku yindi mitwe yitwaje intwaro muri ako karere. Ibyo niko bamwe babibona, rero ntabwo nshobora gusubiza ku myumvire ya bamwe. Icyo dukora nakikubwiye. Mufite n'ubutumwa bwo kurwanya indi mitwe, sibyo? Nibyo dukora, ntabwo turwanya gusa M23. Muzi niba Kongo cyangwa igisirikare cya Kongo bakorana n'umutwe wa FDLR? Icyo ni ikibazo ukwiye kubaza abategetsi ba Kongo. Ariko ikibazo cyanjye cyari kumenya niba nkamwe muri MONUSCO mufite ayo makuru niba Kongo cyangwa igisirikare cyayo bikorana na FDLR. Nakubwiye ko MONUSCO ifite inshingano zo gutanga amakuru yose ajyanye no kutubahiriza icyemezo cya ONU kibuza guha intwaro imitwe yitwaje intwaro, tukayaha impuguke z'akanama ka ONU gashinzwe umutekano zikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'icyo cyemezo. Nicyo MONUSCO ikora, kandi akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi kagomba gufata umwanzuro kagendeye kuri raporo y'izo mpuguke nk'uko kabikoze mu bihe byashize. Ndeye Kadilo, umuvugizi wungirije w'ingabo za MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nawe utugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu kuri uyu wa kane. Ariko niba ari gufungura radio yawe wamenya ko umujyi wa Kigali watangije uburyo bushya bwo gutwara abagenzi kuri moto zikoresha amashanyarazi cyangwa umuyaga nkuba.
ukaba rero ngo ari umugambi ugamije kugabanya ibyuka bihumanya ikirere cy'umujyi wa Kigali. Twari dufashijwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Ikindi Prudence Ngyumva, ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc-gahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Byarabiyobowe na Mark Niyonkuru wakoze guhitamo kubana natwe kuri uyu mugoroba. Ndi Prudence Ngyumva, uraraharyana na hejo.